بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ಅದೇ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಗೇತೆಗಂಬ ಇಸ್ಮುಗುಳತವಗೆ ಶರಹ ಸಿಲ್ಸಿಲಾ ಗಾವುಮೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹಮ್ ಬಾದಕ್ಕ ಪಾಣಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಮತೇರಿ ಇಸ್ಮುಗುಳಕ ಬೇಗತು ಐ ಅಲ್ ಅವ್ವಲ್ ವಲ್ ಆಖಿರ್ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಇಸ್ಮುಗುಳ ಬೇಗತು ಅಲಗೊಮ್ಮೆ ಬಡ ತಫ್ಸೀರ್ ಕೊ ಫಾಣೆ ಐ ಅಲ್ ಅವ್ವಲ್ এই ಪೆರುಮೆನ್ನತಿ ಇಸ್ಸ ಒಡಿಗೆಂಬ ಪರಾಕಂ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಖಾಲಿಕ್ ಅಂತಕಂ ಗಮಚ್ಚ ಇಲಾಹುಯಿ ದುನಿಯಾಯಿ ದುನಿಗ ವಾಹತಗೆ ಚೆ ನೆತ್ಮುಗತರೆ ವಜೂದ ಗೆನ್ನೆವಿ ಹುರಿಹ ತಗೆಚ್ಚೆಗೆ ರಬ್ಬುಕಂ ಗಮಚ್ಚ ಅಲ್ಗೊನ್ಮೆಂ ಶರೈ ಅದಿ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬೈ ಹೆಕಿದವೆ ಸಾಣಿ ಪುರಿಗೆ ಫಿಲಾವಳತಗ ಬಯಾನ್ ಕುಫ್ එම ෆහුම් අලගොමෙන් වාහදෙකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලාගේ ඛාලික් වන්තකම ඉලාහු හි කායිනාත රබ්බකම් ගමච්ච කීත කුර්ආන අල්ලාහ් තාලා බයන් කරවා පබුද්ධීග බයින් හිතකා බෙහෙවතු එවතු උංගස්ගාගේ ෆෙනුග සරියායි ඵලුබ්බායි තපාතු කුලකුලාගේ තපාතු රහරහාගේ මේවා එකලාගේ නුරුබි එෆෙනකුම් ಫೆಂದೆವಿ ಬಿಮೆಗ್ಗ ಹೇದಿ ಬೋಡೋ ಮುಂದ ಹೆದುಗಲ್ಸ್ ಅದಿ ಏಕಲಾಗೆ ಆಯತ್ತ ಬಯಾನ್ ಕುರಬಾಫನಿ ಬುದ್ಧಿಗ ಅಹುಲ್ವರಿನ್ನ ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರುಗೆ ಬುದ್ಧಿಗ ಅಹುಲ್ವರಿನ್ನ ಏಕಲಾಗೆ ಕುಳದುವಂತ ಕಮ ಹೆಗಿತೆ ಗೊತ್ತುಗ ಕಮುಗ ಕುರ್ಆನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ವನೆ ಬಯಾನ್ ಕುರಾಫ್ ಹಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೇರೆ ಅಲ್ಗೊಮ್ಮೆ ಕುರ್ತ ವಾದ ಕಾಲಾಣಿ ಕೀತ ಕುರ್ಆನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬಯಾನ್ ಕುರಬಾ ಫವಾ ಇಲ್ಮಿ ಹಗೀಗತ್ತವ ತೆರೆಯಿನ್ ಇನ್ಸಾನ ಏನಗೆ ಮಾಮಿಹಾಗೆ ಬಂಡುಗ ಹೇದಪುರ ಮುಂದ ಮರ್ಹಲಾತ ತಫ್ಸೀರ್ ಕೊ ಕುರ್ಆನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಆಲಾ ಬಯಾನ್ ಕುರಬಾ ಮಿ ತಫ್ಸೀರ್ ತಕಕಿ ವತನಿ ಇಲ್ಮಿ ಹಗೀಗತ್ತಕಕಿ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಜಮಾನುಗ ತಿಬಿ ಮೀಹುನ್ ದನ್ನ ಇಲ್ಮಿ ಹಗೀಗತ್ತಗೆನ್ನು ಬಯಕ್ ಗುಣಪಾಣ ಇಜಮಾನುಗ ಮೀಹುನ್ ದನ್ನ ಕಂತದ್ದೆಗೆ ವಾಹಕೆ ಬಯಾನ್ ಕುರಾಫೆವನ್ ಕಾರ್ಗೆ ಸೇನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಉಗನ್ನವ ದಿಬ್ಬಾ ಕೋಣಿ ಇಜಮಾನುಗ ಮೀಸಕು ನುದನ್ನ ಕಂತದ್ದೆಸ್ ಗೈಬುಗ ಫೊರೈಫಾವಾ ಕಂತತ್ತಂ ಅದಿ ಜಮಾನುಗ ಕುರಿಂ ಹಿಂಗಾಫಾವಾ ಇನ್ಸಾನಿ ತಾರಿ ಹಿಂಗಾಫಾವಾ ಏಗಿತಿರಿಂ ಈ ಜಮಾನುಗಳು ಎವ್ವೆಸ್ ಮೀಯಕು ನುದನ್ನ ಐತ ಕಮ್ಮೆ ಬಳಿ ಕುರ್ಆನ್ಗ ಬಯಾನ್ ಕುರಾಫ್ ನೂಹ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂಗೆ ಕೌಮ್ಗೆ ಮೀನ್ ವಾಹಕೆಯ ಹೂದ್ ಗುಫಾನ ಕೌಮ್ಗೆ ವಾಹಕೆಯ ಸಾಲಿಹ್ ಖಾನ್ ಕೌಮ್ಗೆ ವಾಹಕೆಯ ಕೌಫ್ ಬಾಗಾಗೆ ಮೀನ್ ವಾಹಕೆಯ ನಿವಾಕ್ತೆಕಿ ಈ ತಫ್ಸೀಲುಕು ಮಕ್ಕಾ ಮುಶ್ರಿಕುನ್ ದನ್ನ ವಾಹತೆಗೆನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕುರ್ಆನ್ಗೆ ವಾಕ್ ತಫ್ಸೀರ್ ಕುರಾಬನ ದೆಹೆಮ್ಮೆಸ್ ಇಲ್ಮಿ ಹಗೀಗಿತ ಕುರ್ಆನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಬಯಾನ್ ಕುರಾಬನ ಏಗೊತ್ತು ಇನ್ಸಾನುಂಗೆ ಖಲ್ಕು ಕುರವುಂಗೆ ಮರ್ಹಲಾತಗಿ ಕುರ್ಆನ್ ವರ ತಫ್ಸೀರ್ ಕೊ ಬಯಾನ್ ಕುರಾಬವ ಇಲ್ಮಿ ಹಗೀಗತೆ ಜಮಾನಕಿ ಇನ್ಸಾನುಗೆ ಬಂಡು ಎತೆರೆ ಬಲ ದಿರಾಸಾ ಕುರಾನೆ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಉರಿ ಜಮಾನೆನು ಲೆಬೋರ್ಟರಿ ಉರಿ ಜಮಾನೆನು ಏಕಂಕಂ ನಿಗೊತ ತಹಲೀಲು ಕೊಕ್ಕೆಂ ಎಂಗೇನೆ ಜಮಾನೆನು ಎಮ್ಮ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಫರ್ಬದ ತ ವಶಾಗೆಂಬ ಹಣಪಸ್ ಸಹರಾಗಿ ತಿರೇಗ ಎವ್ವಿಸ್ತಾಕ ಕೀವಾ ವಿದಾಳುವ ಬಡ ನುಗನ್ನವ ಲಿಯಂಕಿಯಂತೆನೆ ವಡ ನುಗನ್ನವ ಬೇಪುಳಕು ಈ ಜಮಾನುಗ ಮೀನು ನುದನ್ನ ಇಲ್ಮಿ ಹಗೀಗೆತ್ತಗೆ ಗೆನ್ನವೀಮ ಈ ದೇಹಪದೆ ಈ ಏಕದೇಗ ಪಾಡ ಅಮಿಲ್ಲ ಪುಳ ಗೆನ್ನವಿ ವಾಗತಗೆ ನೂಕ್ ಏನಕ್ಕಮಕ್ಕೆ ಈ ಏಕದೇಗ ಪಾಡ ಮಚ್ಚ ಇವೆ ವಹೀಗ ಮಚ್ಚ ಏಕದೇಗ ಪಾಡ ಬಯಾನ್ ಕುರಾಫ ಇಲ್ಮಿ ಹಗೀಗತೆಗೆ كيد القرآن الله سبحانه وتعالى بيان قرآن ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين أما كشر دمن إله
mashige khulasa inge bahi Adam alayhis salam ufed dewa ke insana em furtam insana Allah subhanahu wa ta'ala fadwa honi mashi heddevime Adam alayhis salam ke ufeddo mita ke ishara kone insana ke naw insana ke naslu ke peshumaki Adam alayhis salam ufeddew Adam alayhis salam Allah subhanahu wa ta'ala ufeddo afoni ilahu eppulu ilahu eppulu ufeddevi takedi terega Allah ta'ala ekalange sharafari kurabba fawa ikhtiyar kurabba fa takedi tereng Adam alayhis salam ekalange wani ekalange eppulu ufeddevi takedi terega shamil kurabba Qur'anuga insana ufeddewma insana de niyumatu ke terega materi puravi materi kam tere bayan kura poni khalaqtu bi yadayya dimang ilahuge de appulum e insana ufedde wa nafakhtu fihi min ruhi ay dimang ilahuge qur'ana futo tere qur'ana ek ay adam ufana lebbi qur'ana Allah ufedde makhluq e makhluq e qur'ana Allah subhanahu wa ta'ala wani ekalang hadratun Adam alayhis salam ge mi ufette on hashikologal Allah ei dirumaki ei ruhaki ei e qur'ana ga hagigen ebbes mihaka egifa anwait emegen makka ga mushrikun ge terega e jawanuga nabiy sallallahu alaihi wasallam akuron suwal ta utere ge suwalu ei qur'ana abego tenun suwal Quran Allah Ta'ala hikra yas'alunaka 'anil ruhi qulir ruhu min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalila kadega faana imin suwal qur'ane qur'ane abegu kadega faan vidan washi qulir ruhu min amri rabbi qur'ane ki timam kadega faan ge ver ilahu ge hadratum wa kam eves mihege hagigen ge chenu wama utitum min al-ilmi illa qalila ilmu ge tereng waram madu ecche menui tebami hun egige noe ei mune insaniyata Allah muhatab qur'an duniya ge miti bahuriha fanne ge huriha mi hun danna huriha ilme ekkofa ilmu etam million echeka gunapuriyas ama utitu min ilmi illa qalila ilmu ge tereng waram podamen wara insana mege wara kari hisabe gonna kankam insana ka nege adi emme bodo masale ki nege kan insana negu enayan ecche moikkan negum ei ecche nekkam ge dalila kayana helu e usul figure bidalwane adamul ilmi bishay'i laysa ilman lil adam ecchen oikkan tibaya negum ei ecche nekkam tibaya egumen nune echeka be ilmu tibaya libfane to nivanita ko mena ecche oikkan aharanna negumaki aharannga ilmu libfane tumaki etanga ecche nekkam ene egumen nune salaka mita mi biskituga beeruga miha purikan ahannan negumaki eta miha go nekkan ahanna egumen nune ahanna neguna miha ke ta horada nekma em bima timamenna nege ecche timamenna nufenne ecche timamen nudanne ecche timamenge vishtuma apikora abudde hisaba nufora ecchen ei nufora komme ecche ki nen ecche kom punanya ei samverigen ei warapot jahilu kame arana nufenna kommecche arana adunive kommecche arana allanuli kommecche arana yaama nudave kommecche ei wujudu ganen ecche kom punwaki empot jahalate egote bunanya agumana bunavene insana ke buddhi nemi hekeves ei algon insana ka suwakan kobahe kalege buddhi konta ko buddhi unnani boluga hai khaga hai mega hai manduga hai konta ko buddhi innani avumana kanwe fene khaga buddhi indeves eterem pala neges nege buddhi ei kihine gunna bocheka em bicha meti nudekkichi avamana bunavene em bicha kayage buddhi nemi ei eti nuhenna algon mennan ege aduni veti algon men ege allan nuli veti algon men ege wasnu duwadi ege rahanuladi algon men ei nengechekama dekenne ege maneke ei warapot jahil kame em timaya ilmu libifane kame timayan ekama behe gotun timage maarifa fora panikkum ecchen ei ima inkar pura ecchekkam gawanama ei warapot jahil kame
mi algon me insana dimag warapod masale image ilmu hisaba fora panek kankamatwa inkar kurum qur'ane ki allah taala jassa misale ge insane ge ilmu fora panwa kantattere ge meneku qur'ane algon me puriya doctor ashigandu washage puriya eche beeru kushun enage hingan jewara hinga le machine ge zariyai eba dawru kore barabar speed gama le hunna je mimar le bahuri hingan jewara hinga uppa me ba hinga uriya eche machine ge zariyai hinga ekam ge uriya tinge outtas e ashigandu etere nikume gebede emme badatta tibe emme noveda eche dia mesa binsana maroi den awum je walanga mitur goten non insana bar no fora insana ge ilma hame fora kanwa eche insana kiban algon men tere algon men gaatu kawache qur'ane keve sawun kan nege no pene ehem bima nukta ki allah subhanahu wa taala kalam kodum anta kama kalam khaliq anta ge ilahu ekko anta ilahu kam bayan kura bahegi taka hujjat timaga buddhi amaya tima ayamadu wisdom benu no moda timaya ayabe ilme lipane kom mecheka inkar kurmaki timaya nege kan timaya nego ei jahilukum ge mati daraja ei murakkab jahilun awonu mikiyani nege kan nege miha timaya mikan kan nege miha ei embod jahil emme kodai awum negen je timanne nege ehemme figure nge vidalwani timaya echen ekkan nego nuwata eche tima beenu ma gota gaddena nubane won ei ebis echen nekkama timaya engume nune argas timage ilmu hisab nodani nune timage jahilkama bodakama hisab tima dambe nune emme kitu qur'an ga allah subhanahu wa taala misal jassawani buddhi ga ahulurenna visna fikur kurma algon me insanunna visnene baawatta misalutta bayan kurabba pani algon me insanunna fenna algon me insanunna aduive algon me insanunna ekankam ge zariya indene ganavene kantatto misal qur'an ga bayan kurapani hennuniya mekala ghaibu ga wangana kurabba forwa pa kanka algon me insanunna dakwa fiyam isam terege insana hada ko kharab ge dakar maginere noan e insana ekanga tahammula nukurvene e huriya kam insana penna pasha binama insana amilles qur'an timanne mekankam mudakkawana mahada rangale em allah wani egota insana laba em adam alayhis salam ekala mufaddafani furtam insana ekala gappulu mashi mufaddafani foge ek ashiganu go qur'an lebe defo e adam faanu go parappulun e adam faanu ge ane nafsu ei angin jinsu fedde vi habba go faanu fedde qur'an ga allah taala angafan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa e mistakunne tibamen allah taqwa arwashe kalange in nafsakum alladhi in nafsakum tibamen mufaddi ilahu wa khalaqa minha zawjaha den e nafsun e gane jinsu bai adam gufanu ga nafsu gulo mufaddi e gane jinsu habba gufanu mufaddi wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa den e demihum meduri kurba bai adam gufanu habba gufanu meduri kurba gina guna vegimba periherunna anghenu ekalaange lebbeviye e ma adam alayhis salam ei mashin uvedde insane e nafsum wa khalaqa minha itanga min nafsin wahidatin in nafsakum nafsaki muannas eche anghen jinsan nisbe koreche araibo e nafsin wahidatin in nafsakum insana uvedde wa khalaqa minha egmane ki nafsun e bai adam faanu nafsun zawjaha e nafsuge ane jinsu e bai angem miya ufidde habba faanwa mita galgon me nukta me ishara kolli algon tere bai mihun islamun ge terega kama gune bai mihun e gune insani nasuge me furta mo feddevi abbaga paanu kama iden anen radu denje waage esnu ekam bay mi wakala haggutawga hamahama kurma man midenne dejinsu hamahama kurma adi bay mi ngos ek jinsu ana jinsa mak kurma eskurunge terega men ngos qur'anu allah bayan quran fa me hagige mizanus nagala afani allah wani anganus pirenus mak qura mate kurba ennes qur'an bayan qura fa hagigate ki adam alayhis salam ekala mufaddi efo e adam gufanuge
hashkolon e nafsun abbaga faanu feddi wa khalaqa minha zawjaha e nafs mitaga minha ga muradaki muannas ibaraten e lafsuga muradaki ko mitaga minha e nafsan isharat ko bayan korama ji abbaga faanu wa genoi wa khalaqa minha igmanake e nafsun wahidatin nafs wahid nafsaki muannas jehembege angen nisbe koraban wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa adam faanu kana jinsu feddi wa bayan koraban farage sei abbaga faanu fedda abbaga faanu farapulun adam faanu feddi wa genu edem war ari birette wa ka awun terikam bay me wagdegi kiyembe jam kommentis kiyaba duha kuniyo madakka wa ke sakkabaane qur'ana be gotunda sadi qur'ana ga maana be gotunda ennu mita murad abbaga faanu fedda abbaga faanu mafan adam faanu fedda ekay faanu farapulun abbaga faanu fedda den insanu nasu demigen danu ko bayan korabani Allah wahikun thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin denti maras kalange insana rakkateri tanegga lebwime rakkateri tanegga lebwi gotuga insana gufeddum furta madda ishara qurabani nutfa ekkamuga ei furta marhala ei mani tikkeke gotuga timang ilahu insana rakkateri koreifa wa qarar koreifa makana timang ilahu insana lebbi ei wara rakkateri Allah ge inaatterikam washale ifawa rakkateri maaholegga insana Allah taala alwafon agumeneka benge namiha tafaat bangam ko duniyege dirolu mandarus ek tanaki wara rakkateri qararakam galawafon ena mudangirunas adihin tanaka ena diesenage khanain khana insana libide puriha beru pushuge tebbar pantatta hulu yes finiviyes ituru echek ge zariya neti insana wani rakkateri kuraifawa mativeri inayatteri kamuga ilahi inayatte galawwafa inayatteri kawum nenge visnalan libe fursate ei waki marhala kabur kuriga bandugawa dariful neregen awgomennaka e dariful boden we kurave salak hatarumoga nuni timmoga kujjaku bagen gossiyam den ene pura invest kemen onnan awgom neregenne mamiya ga banun edeve khidmat ke insana ka nudeve ehmima adi bay marhala tawga awgom mennan e nafsa beenuwa baikala alat khidmat for ko deunas ei awgom fenna mugas fenna war baor machine taka narutaka e dimiti gula gulerus e daripula libende astu agige asasi khidmat ke no libe kiri ana duniya gonno so webbar nola marwege minan eko mamiya helifelive duwe hinga oshowe nida os muriya ka me por mandar se mamiya ka banduge terega Allah labba pa me puriya nizam awgumna ege e tanaki insan ettaka war rakka terika me terega Allah labba pa tanekka mamiya ka bana دنگه فوحي كوري ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين دنتي من إله منيتيكي غاندو ليكولكان هديمه مرحلات غاندو ليكولك درجة ستيج تي من إله گننويمه den e gandu lekolu maskolaka heddevime ema ilahu heddevi Allah angol den e maskolu kattan heddevime mi marhalata insanak banduga daripulu kadat kura den e kashiga maslevime den ehen ofeddevmokan timanga ilahu insana ofeddevime fahe efu angoni fatabarakallahu ahsanul khaliqin fahe emme furiya mogotuga taketi ufaddewa da taketi ufaddewa Allahu matiyari odigem bi ebbes kala abe unika men algon me insanu ashiganuga jumla gotek Allah taala wani divetis pursura galaba bay insanu be biha abu gotugaves enna mes Allah insana ge naw insana ge nasu labba mani war furiya mani nizame ge insana labba fene aduive visna pikurpore buddhi kore dikurpore insana duniyege waraggi recchi goche insana ga baru porwa makhluke gotuga insana ubadwa e mami huriya achchekun deha goddeni insana eki khaliqwanta gada kiritiwanta hikmewanta faratakun ufaddawa makhluk ekka ei ma bodu
hekitaken algon men astu beer mushun dakkan je wa kenno ei kurin algon bayan kuri padain misala gammi mobile phone mi phone mi amille mufedunu echke phone hedi phone amille se noniam phone hamor wa ufedigati e bune piam algon men komme bes punane eneke moyeke em puna එක phone ke audi vechenno ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಎಚ್ಚೆನ್ನು ಗೆ ಜಾತುಗ ವಿಸ್ನಾ ಬುದ್ಧಿ ಕುರ ಫಿಕುರ್ ಕುರ ಎಚ್ಚೆನ್ನು ಮೀಗಿ ತಂತನ ಅಮಿದೆ ಹಿಂಗಾಬಿಗ ಬಸುಳೆ ಎಚ್ಚೆನ್ನು ಮೀಗಿ ಇನ್ಸಾನ ಲಿಫ್ಫಾ ಹುರಿ ಜುಮ್ಲ ಗೊತ್ತೆ ಗೆಬ್ಬೆ ಸಿಫೆ ಮೇಕ ಲಿಫ್ಫೆನೆ එක මිවස් අමිල්ලෙන් උපදේනකම මීති අමිල්ලෙන් උපදේනකම මේ විස්ති ගබ්බෙ ඉන්සාන ගබූල් කුරා එච්චෙනු මෙක් ඒ මොයේගේ ඒ මජ්නූනෙන් එනෙක් බුද්ධිය මොනෝජේ මේගේ යෝරෙච්ච අමිල්ලෙන් උපදේනකම නොත ඒ උපදිගෙන් දානක ඔන්නෝනේ අමිල්ලෙන් ඒ අමිල්ල ජාතක උපදේනකම කාබිලකම ඉන්සාන ගබූල් කුරා එච්ච එම අඩන්නීවේ නුෆෙනේ වහින් නුදුවා හරකා නොකරා හිඟාබේග නෝලේ බුද්ධි නොකරා එච්චෙන් අමිල්ලෙන් නුෆෙදේනකම් කබූල් කරන්නා මිහිර ඉන්සාන දල ෆෙන්න හිඟාබේග අවලේ වස්දුවා රහබලා හරකා තෙරිවා මි ඉන්සාන අමිල්ලෙන් කුල්ලියක මුරම උපදිගෙනකමති උපදිගතුමක වාහක බොනුමකි ඒ ඉන්ටර්නැෂනල් මොයෙන් අස්වාගියතු මීකකම හෙප්වාකමකි අවගොන් කුරින්දන්නේ පදෙන් අවගොන් මෙන්ගේ වරන් ආදාය කමෙබ්බස් අමිල්ලෙ මුදා ගණමිකේ ගුංගා විහාරෙන් අලගොම රෂුගා හොන්නානේ බොනීමා එවාගේ දක්කන් ගන්න මීහ අලගොම මොයේකන් අදාපා මුලි කවුණු එබ්බස් උෆෙත්තේ ෆරාත නැති හැම අමිල්ලෙන් උෆෙදිගලගේ හිඟණියේ බොනා මීහ සයන්ටිස්ට්කන් අදා ප්‍රොෆෙසර්කන් අදා තිනියේ මෙබ්බාකම් හිතෙම ගොඩ එච්චබස් මේ මන්තකේ ගොතුම් බලාපියම් අමිල්ලෙන් උෆෙදිගෙන් හෙදිගෙන් අන්නානකම එයි ගබූරු කුරෙච්ච නේ මොන වෙනක මොයේ එකම කවුණු නැතුමුක තෙරෙන් අමිල්ලෙන් උපදිගෙන් මොනි කවුණු මිහා බරාබර හිසාබ් තක හිඟනි අමිල්ලේ බොනිම ඒන මෙවනි ප්‍රොෆෙසර් සයන්ටිස්ට් එක කොම්මස් පොඩ මති ඉල්මගේ මිය ඒ මේ මෙහෙබ්වා කම අසාසන් බලාපියා මෙකල කුඩ එච්චෙන් වරන් ආදාගෙච්චෙක් මා කුලදාලක නොහුන්න එච්චෙක් අමිල්ලෙන් එදිගේ නූපෙදේ උපෙදි දානකම බොනා මිහා ඒ මොයේකේ බොනඤ්ඤා විවත මුලි කවුණු දෙංගම අමිල්ලෙන් එදිගේ මිහා පුරියම කොම් මේටි අමිල්ලේරේ මිහි ගනි මොනඤ්ඤා ඒන දාන කනෙබ්බස් ඒන දෙනේ බේහෙබ්බස් ඒන පුරාණ පරවායබ්බස් අවුන කන්නේ කොන් තාවක මෙන ගෙන්දමිස් එදරජෙන් එනක මොයකන් දියා එක වාවතකි ඒන හොන්නණී වර්ණේ තයියෙන් අලාප කොට් ෆටුන් දෙදාව ඇස් ඒන ප්‍රෙසන්ටේෂන් හදාගෙන ලෙක්චර් එකක් දෙන්න නිස්තකම එක්කොක්ගෙන් වර ජීති කොයන මෙන්න එක වෙනවර මම මියදෙන් එනේ කොමෙන්ට්ස් වරම් මතිවර ඉල්මගේ මියෙන් එනේ කො එනේකි අස්තෝගේ කදවා මොයේ ඒ සේකෙන් ඒ ජාහිලෙන් ඒ මුරක්කබ ජාහිලෙන් ඒ එනේ නේගේ කන්නේගේ මිහා අද එහෙන් නිස්සකු මග්ෆරද්ද මසේ කුරා මිහා ඒ අවගොන් මෙන්න මා බොඩ හිසාබෙත් ජාකන් වෙජ්ජේ යම අවගොන් දන්නවානේ අවගොන් මෙන්ගේ මම්ම අවගොන් දක්ස් කොත්තින් අගීලා වරස්සාපේ වරස්සීදලේ මේ කවුණු හාලිකොන්ත පරාතබා algon men ufedde one ila okke maqsadek ga gofadda hone ila algon korak algon men marwaneka algon men dine hisabellenaka narakaya swarga bek ei algon men danna saaf akeida genon godu kami dekolojes ne nebes kote nona dem wahake dekidane kom kei e karwa efo allah ango afani mi marhala ka dew da khud nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis mas'ul bayan qura inna ahadakum yujma khalqu fi batni ummi 40 yawman nutfa tibamen vitren kom mi ko sena ga mamiya ga banduwa 40 duwa nutfa ekgotan onnana balla duwas vita bayan 40 duwas wan sida duwas se bayan qura 40 yawman nutfatan sahih muslim riwayat 40 yawman nutfatan ei furta marhala ei manitikke marhala ko qur'an bayan ko marhala ثم يكون علقة مثل ذلك دين علقة يقول تقولوا ليه كل يقول السالس دوسوا دين هنا ثم يكون مضغة مثل ذلك دين مضغة يقول مضغة كي एक बट्टम की खोलु दतु हफाले फा ओन्न मस्कोळेगे बट्टम अलगोण मे दतु देदरे निच्चೆಲ್ಲ मे हफाला दूकोल्लिम ए एतिकोळु एन्नानी मिदेदरे बट्टम ए बट्टम की सीधा मेदु मामियाग पंडुग दरिफुण एमरहदा गिन्न बट्टम एन्न මේකතෝන හෆාලා දූකල්ලා කියන මස්කොළ එන්නේ ඉමගේ ලාව ඉන්සානලි 40 දුවස් නුත්ෆතන් 40 දුවස් අලකතන් 40 මුදුගතන් 40 දුවස් හිත 40 හින් 40
සාලි සෙයි සතේක විහිදුවස් summa yursa ilayhi malaku den e maabandu bawa anhem mihagen daripulu gaata malaikata fonube fayunfakhu fihi ruh adi furana elube konta alhun misi hoda nabi sallallahu alaihi wasallam doctor ennon doctor kon kiya hone befulanu ilmu konta ekade panu hodde ಸಾಲಿಸ್ದು ನುತ್ಫಾಕ ಸಾಲಿಸ್ದು ಅಲಕಾಗ ಸಾಲಿಸ್ದು ಮುದುಗಾಕ ಮೀ ಹೊನ್ನಾನೆ ಮಿ ಮರಹಲ ಕಡತ್ಕುರಾನೆ ಮಿ ಮುದ್ದತುಗ ಕಡತ್ಕುರುಮ ಫೋಗ ಸತೇಕ ವಿಹಿದುವಸೈ ಹತರ್ ಮಸ್ತುವ ಸತರ್ ಮಸ್ಸೀಮ ಸುಮ್ಮ ಯುನ್ಫಖು ಫೀಹಿ ರೂಹ್ ದಿನ್ ಇನ್ಸಾನಗ ಫುರಾನ್ ಎಳುಬೆ ವಯುಮರು ಬಿ ಅರ್ಬೈ ಕಲಿಮಾತ್ ಅದಿ ಹತರಕ ಮೆಲ್ ಲಿಯಪು ಮಂ ಅಮರು ಪುರವೇನೆ ಬಿಕತ್ವಿ ರಿಸ್ಕಿಹಿ ವ ಅಜಲಿಹಿ ವ ಅಮಲಿಹಿ ವ ಸಖಿಯುನ್ ವ ಸঈದುನ್ ಏನಾಗ ಅಜಲ್ ನಾಮಿಯಾಗ ಬಂಡವ ಲಿಯವೆ ඒනගේ රිස්කු ලියවෙ එන කාණි කොංචේ හිත රුපියා හොදානේ ලියවෙ අල්ලාහ් ලිව්වා පවරන් එන ලිබේනි ඒනගේ ඉක්තියාරුව ඒනේ දුකරේ පෙක්කමෙන් එයි හරාම් ගොතුක හොදුම්බස් හලාල් ගොතුක හොදුම්බස් මානෙකි ඒනේ අල්ලාහ් වනි හරාම් ගොත ආදාල්ගෙ දක්වා එන නංගල කොතිය හලාල් ගොතුක හොදුම් එන නොබයි හරාම් ගොතුක හොදුම් එකමුක ඒනයි අල්ලාහ් ලිව්වා පවා මින්වරම් වර හැම එකෙච්චෙබස් ඉතරබස් ලුකාන ඒබර ඔනිකො කාන්දේච නොකේබස් එන දුනියක නුදාන අල්ලාහගේ ඉල්මු ෆුලගාවේ ඉන්සාන දුනියෙන් අnder ඉන්සාන වාණි ගෝස් මේකකන් නොබෑ මේකකන් එන ගමිල් ඉඛතියාරුගේ ඉල්මුක මච්චි තක්දීර එකලං ලියුවා පනිවා කලුම් කුරි කියාපා එහේ මි හතරක මෙල්ලි වෙන ගුමුර එන ගජත් එනකි රංගල පුතා උලේ මේත ගෝස් කුලේ මේත අල්ලාහගේ ඉල්මු ෆුලගාවා කමින් අල්ගොන් බෙන්න ඒලාගේ ඉල්මු ෆුල බස් කමක මජබුර නොකරේ අල්ලාහ කදර වාහ මිත අගොන් බණ්ඩක් කා ඒ මල්ගොන් මිත නුක්තායක නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මරහලාත බයන් කුරාබන් ජීච තෆ්සීර ක දුවහුන් දුවා ඒ ඉලාහි වහීග මච්චත් වාහක දක්වා බේපුල වීම ඒ තෆ්සීලක එකඟ බයන් කරාපුවනේ ඒ සිෆාක කෙලෙපාණ කියවනේ නුගන්නවාන බණුග එස්කොම් බට්ටමක්කන් ඉන්සාන ඉන්නානේ කිය මරහලා අල්ලාහ්ගේ වහී එකේ පණ නානන එෆෝ බයන් කරේ සුම්ම ඉන්නකුම් බාද ذلك ලමයිතුන් එෆෝ වදන් කියාමෙන් මරුවානේ සුම්ම ඉන්නකුම් යවුමල් ඛියාමති තුබඅසුන් දැන් ඛියාමත් අලුන් දිරුවෙන්නේ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا كافرون هي كري එමියුන් අලුන් නුදිරුවානේ එමියුන් හි කරිබගේ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن කලේක පාන විදාලවාරියාම හිලා එහෙන්නකො නෝන කිමන් කලේක පාන රබ්බු ගන්දි විදාලව මෙ ලතුබඅසුන්න තිබෑමෙන් අලුන් දෙවන පාර දිරු වේනකම් හැම කෂවර ثم لتنبؤن بما عملتم دين تبامن عمل كل كنت وخبر تبامن دبان كشور وذلك على الله يسير اي الله ورب اسيكم اي انسان نتي وفد الى علو وفد ومكي مدوكم كنوان انو بس نتيس ولم تكن شيئا بس نتي تبا وفد دين كينت ادي එහෙන්ෙච්චක උපෙද්දම මවසේ හොඳගුවාන මවසේ වන්නත නෙතුම ගතර උපෙද්දම පුරේ කට්ටෙන් මට්ටෙන් එබ්බෙස්ට් නැතිස් අල්ලාහ් උපද්දාප එහෙම කුර්ආන වල අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මිය ගෑස් මේ ෆනාය පීරානාය පා කෂිකොලේ අතුරු මෙහෙම විනවාලාප දෙකේ පාන මූණු පුරාදි මෙ ෆුමෙලා මිමියක පුනනී කදේ පානෝ විදාලවනි මි කෂි අලු අනෙක්ක දිරු කාරණ ජසාදේ පානක දිස්කුරායි අල්ලාහ් තිබා දිරුලා තිබා නරකේ වද්දාන यासीन सूरत के वाक़ बयान कर वदरब लना मसलन वनसिय खल्क़ तुम गिलांगे ला मिसाल जी अदि एनगे अस्ल उफद्दोंगे ना हंदान ताली कीने वयसुर मिये एना बुन्नी वदरब लना मसलन वनसिय खल्क़ قال من يحيي العظام وهي رميم का एना बुन्नी का कोई में कशितक बना दिया वदे मुफद्दवानी कुल कलेगवान विदालवाश युहयी الذي انشاها اول مره इतके दी उफद्दवानी नेतुमुगे तेरे फुरतम उफद्दविला है එම नेतुमुगे तेरे उफद्दविला कं देवनकार सुफद्दवाने बयान करब එම क़ियामत दो अलुम फोनु वेने ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين هم كشورنت من اسكلاغتي بامهن دمامتيغا هن اودو لبيم اجي خلق تكنا مدو غافل ओडिगम बा कलकम गा तिमं इला ओडिगे दुवमे अनेके इला ओरियाकम देने ओडिगम बे उफद्दा कितेन कुडे चेकम गाविस ए मनुक्ता की नी कंकम की कुरान का अल्लाह बयान करा परे कंकम तेरे वारन मद मिंबरे विष्णा बुद्धि करा
මේ දිරාසා කුරාමියක බයි පරවාවත අරුම්තෙන් බයි මියු මුලින්බස් ඒන අමිල්ලෙන් එච්ච ගබූල් කුරානි එම්බස් කාලා හොජ්ජතේ බොරහානෙ නැති ගබූල් කව දෙන් එය වාගේ හොදු මට්ටක ආයෝ කොම්මෙච්ච බස් අසජෝන කොම්මෙච්ච මේ ඉල්වර විදාලවන රේගණු දරුවෙක් කුරාමි හයි හාති ගුලයි රේගණු දරුවෙක් කුරාමි හා කීරිජා ගෙනස්සාන ඒනක දාගන්න එච්ච බස් රේගණු දරුවෙක් කුරාමි හා මිසාල මරීද් මිසාල රේගණු දරහෝ අමිහා වරුතරෙන් ජෝන කොම්මෙච්ච දරුගණෙන් ජහා තුඩියෙල්ලනි ඒක බිචුලා කුරප්පා හෝනා හොන්නේ රුස් දමයාගෙන අසජෝනවා කොම්මෙච්ච ඒන ගබූල් කො පොන්නෙච්ච කොම්මෙස් මිවෙන්නගේ ගබූල් කො දෙන්ජි ඒ හගීගත්තකම විස්නාති කුරකුරා කියන බේනුන එයා දෙකොළ මෙච්ච බර රුලියාස් ගෙච්චි ගෝ නුබාචි දාන්න ගෝ හදියාම තිමා රුලියෝ තිමා නුබාචි ගෝ අනකාදෙම බේනු කොම්මච්ච පොඩලන් කරුන් අදී ඒගේ මානෙන් තිමා තිරි අග්ගු ගොත වෙයි ඒ ගොත වෙන්න කනු ජෙන කියවත් එහෙනම් අඩු ගොත කුරන් කාගත නේගෙනි නුබාචි කියන කාගත නේගෙනි හලෙත් වල එක්ජන් කාගත නේගෙනි ඒකි යුනිවර්සිටි කොස් කියවන් ජෙච්චිනු එංගෙන් එම්මන්නස් අඩු ගොතවන හලෙල්ලේ කොම්මී කොස් ඒ නොන්දත් ඉල්මි හගීගත්තන් මේක කොරෝනා ආගොන් එමියම් බොනම් වී කොරවානගේ බොට්ටේ වෙනිමෙනි කංකම් බයන් කරා වෙයි දොගකේ දොගකේ බුනහ බයන් කොදී දොගෙක්ක නී තෙදෙක්කම වෙච්චියා මේ ඉල්මි කොතම් පෙනෝන හගීගත්තන් නී තෙදකම වෙච්චා එබ්බස්සජනා ඒ තෙදකම ඒ zamanuga එකම් ඉන්සානුන් එගේන වසීලත නෙක්කම් එම්බෙච්ච එක එගේන විශ්තුනවන වහී ගසරියා නෝනි ඉල්මි කොතම් ජදල කරමකේ නී දොගකේ ලෝකවණි මිහෙම්බි එක එමියම් බොරණි තිමන්න මෙන්න පොරිගස් නිස්තම බොණිහෙම් බොණි තිමන්න මෙන් ඊමාන් බානි අල්ලාහ් ෆෙරොනිම ලන් නුමේ ලක හත්තා නර අල්ලාහ් ජහරතන් බනි ඉස්රායිල් මෙහෙම් බස් බොණි ඒ මූසා ආදම් කලේපාන ඊමාන නුවාන මෙ ෆාලුග අල්ලාහ් රුෆෙන්නනි එම්රව අල්ලාහ් ෆාලුග දෙක්කෙවි දක්කාව ඒ අල්ලාහ් හුකුම් කාබුත බුණානි එන ගාතුක අල්ගොන් බුණම් වෙහෙර වෙන්නේ අල්ලාහ් එන කීයතගෙන අල්ලාහ් කමයි उन्हें तिमन्ने करने देंग अल्लाह वही कुरा मतलब में अल्लाह है कुरान का अल्लाह वही कुरा है तिमन में इलाह हुए है नो तो तिमन में इलाह हुए कुरान के इतना बयान कुरा आलगोन नंबर इलाह अल्लाह वनी कावन को फद्दा पे मुराज में के एने गबूर नु करे मा ए गबूर नु कुरा में हाय फेरोनस ने गेने ने कुंपराति को में गबूर को के नो आना एम बिजिकम को आने माने ई बोले बेकार वा के हम एने එච්චෙන් එනග ඒක ධාතුගයි වුජූද් කරනවා එච්චෙක්ම බොනා ෆරාත දක්කම සෙදිගෙනවා කියනතු දක්කාන වුජූද් වෙන ඉක්මක දෙකියස් ෆෙරුනස් බද්දලුයස් ඒ ඉලාහුකම ඒ අල්ලාහුකම ඒ ખાලිකුන් තරබ්බුකම ඒනේ කනුවෙන් ඒගෙන එන ගබූල් නුකරන එක එම් අල්ලාහ කංකං ඉෆ්තිරාද් කුරුමකි ඒ ඉන්සානාය පුරවෙන කන්තත ගෙන්නු ඔබ දෙසිදිලා කොන්න අවුන් මිතාංග දෙන් වා කොඩන මේ දක්කා බයි වාතෝතරේ වාකේ खालिकुंत इलाह वोडिगिम वा कम इंकार कुरामें बुना वाकई पूरी जमान उसमें बुने वाले वाकई अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये कोम्मे कम कुलुदुमंत कलागे कम बन्या है वे कलागे कुलुदुमंत है ये हें इलाह उफद्दव या मुरवा अल्लाह कोम्मे कम कुलुदुमंत है हें इलाह को सुफद्दव मीनु है ये फुर्तमके उफद्दव फरात इलाह को बाने तो इलाह के में असासी सिफे की ए उफदिवा फरातन नुई ए उफद्दई फरा दिन ए उफद्दा फरा इलाह का बुन ए अस्लु का आलगोन में नुक्ता है कि उफद्दा कोम में सुवालें ए रंगड़ सुवालें नु ए कमेंट नु गई अल्लाह कोम में कम में कुलुदुमंते अल्लाह के कलांगे कोम में कम कुलुदुमंते इलाह है आलगोन में सिकुंडी का तसव्वुर कुफ्फान ए कमेंट कम एकम अस्लु ए कमेंट नु गई मिसाल कौन बरमाएगा कोलम हम एप्पमुतिग्गा कोलम हुन्नंजे एवको तो एना इशीने हुन्नंजेनी एना हम दिरि हुन्नंजेनी एवको तो एना नरवे हुन्नंजेनी एवको तो मितंग अंदिरि वांजे हम एतंग एबजे एवको तो अलिवेस्वा एवको तो मिति वांजेनी हतरकं हम एदो देबजे बहकं वेस्वा मीकी कंकमेन्नो मी सिकुडी गागु मी केकस मीहक नरवे हुन्न गडी हम ए गडी गेना दिरि हुन्नंजे ए मुस्तहीलात एक माने की अवगन में सिकुंडी का ए कमेक्कम बुन्नस ए कमेन्नु इलाहु एवगोतु इलाह का नु कुलदुमंत फरात एवगोतु कुलदुमंत फरात का नु एम्मे कुलदुमंत फरा बांजे निकमेति फरात का
ilahu wanjeni makhluqaka ilahu makhluqaka baane ei kiye buddhi qabul kora kankamen no ei ema iftiraam agumana koreilana mehe isaka fahe hayakabure bodu wanje he ei agumana ki bunidan durun komme chizada e nukta ke Allah subhanahu wa ta'ala e khaliq anta ilahu ehen ilahu ufedde vijjikam gowada ilahe ki agumana bonjas enuwana ilahu ewana makhluqaka ema ei emihum dakkamunda बेकार हकीकत खिलाफ हुआ के मियार धक्का हुआ के नो इब्न अब्बास के बाद रिवायत है हादिसा है नकुल को रही पावे शैतान आए लगे जमात के मिहुन्ना करो उन मुहावरा एकगा शैतान बुन्ने मिहु के मैं फरांगे इब्लिस का बुन्ने इल्मोरे को यहां इल्मोरे का आहारे मकीवे यहां उफाती कुरनी अड़वरे का आहार में मारो दियो मबुरे इल्मोरे को मारो दिया वरमुफा करे अड़वरेक मारो दिया यहाँ उभरे नुकुरे एने कब अलगो कुरान एने अपने बस बला से हले में को सवाल कुरान से अड़वरी एक गातन सवाल कुरान से अल्लाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल्लाह एहं इलाह गुफति दाने तो इस सवाल को बला से दें इमियों बस एने में सवाल कुरी एकलांग ज़ात फुल वदहम फरात इला मुफद्द इदानत अलवर एक रसवा को एने कोने तिमन्ने का नेगे ए इबिलिस कोने कदे नहीं एगे जिंदरों एना मुळे उमुर का पूरी अलकंगेना बातिले पूरी नहीं इला कोळदा कोळदुम मंतकम इला ज़ात फुल आबे देंगे एवस्ट नेगे देंगे कोळकमेत अलवर एक मेने का नेगे अब नेगे तिमन्ने उन्हें एनगे अलकंगे बेस कादांगे नुकुरी नु देंगो से इल्मोरे का सवाल कोरी मा इल्मोरे अनुमान है नदत इल्मोरे अनुमान के कमेंट होने के मुहाले एक माने की बुद्धि के जरिया मिया को में आंगैं के कस ए कमेंट होने बहुते का इदी को देती जमा करू मुस्तहील को मैं तसव्वुर करू ए कमेंट होने ई खालिक अंत इलाह वांजे ने कोदुमंत फरात अदि फराफिया व इन इलाह वुं ए मुस्तहील ए नेक कमे के है मा एकम कुरान अल्लाह अंगावदी कोम्मे कमेग्गे मच्चंगे इलाह कुळुदुमंते ई कमेन नूने එහෙම් බිම එහෙම් බෙගන්නේ ඉල්මෝරේක මරුවේම තිමන්න මෙන් එහා උෆා කුරණි බලා බලාට තිමන්න මුලි හයාතුක මියක මගුෆරද්දන් කුරා මසෙක්කේ ඉල්මෝරේ පුරපුර හිනකොලතේ ගුරියාගේ බාතිලේ කොල්ලි එමෙගනෝ තෝ ඉල්මෝරෙන්නා දිමාය මේ ගුරියා මිස්නියු කංක අමාස් කුරණි ඒවාවතකි ඒ දත්ත එමෙහුග මගම් කුරස්සලා බයි එමෙහු මිස්තක මගුෆරද්දන් කුරා මසෙකද කුරස්සන ඉල්මෝග අවුල්වල එහෙම කුර්ආන් වල අල්ලාහ් ගාවදී ලව් කාන ෆීහිමා ආලිහතුන් ඉල්ලල්ලාහු ලෆසදත ඉදේතරේ උඩතක අබමුග අල්ලාහ් ෆී වහම් ෆරාත බාන මෙතම් ෆසාද වෙච්චාය අදි එංගෙවි ඉදේතරේ එතනුග අහෙන් ඉලාහ බාන මේ ඉලාහ පණ ඉලාහ කාරාගම් ෆී මානක මුලි කවුන එක්ක මුහ්කම් වර තර්තිබු හිඟාක මෙත්තිෆාක් මස්සලෙන් දේකොතනි එයි කලපෝඩිගෙන් වාතන එක්කම එත වඩිගෙන් වඩි එම්මෙ මතිවරි ඒ බාරක ඉතුරු බාර මිතන් හිඟාක ඉබ්නු කසීර් රහිමහුල්ලාහ් बयान को रमिया तफसीर विदारवनी लव क़ुद्दिर तअद्दुद al-आलिहा इलाहुन तक बुंग ए मुस्मान कम एकम का हरम इफ्तिराद को मदि बुनिकम का वीर मसे नतीजा है कि कुरान बयान को रमिया गत लन फरद कुल्लु इलाहि मिनहुम बिमा खलक़म इलाह को एच मुफद्दि वेच्ची कंट्रोल इलाह को मच नगा अमिल्ले मी इलाह को बा मी इलाह को बारेगा किने तो हें कौन हेंगा नालगोड एंबोडी ए दशक तिन वेरिंति बेग रन्नु हेंगागे रोकोड गवर्नमेंट के बारो को तुम एवर हतर में तिबे गवर्नमेंट हिंगे अंगलो के कौन हिंगानी एवर को बारो को मिस तिबे एफ विदालवानी फमिन इनफरद कुल्लु मिनहुम मिमा खलق बिमा खलق फमा كان ينتظم الوجود يرمي وجود انتظام النظام كنهंगाने والمشاهد ان الوجود منتظم متسق एकम फिल्म में है कि कौन में हिंगनी बराबर कुल्लु من العالم العلو والسفلي मतीगवा आलमा अडीगवा आलमा मुले कौन एक्को मिंगनी वरफुलियम निजामेगे मुर्तबितुम बाउदुहु बिबाउद एक एब्बे अनेब्बे गुली लामे पेवनी फी गायतिल कमाल एम्मे फुरियम कोरै बावन एब्बिस काला आब फुशुर में नेगुतुगा मा तरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफावत कुरान अल्लाह रहमान अंत इलाह गुफद्दुगा एब्बिस काला फरगे मुन्यबादी कदेग पाणक फेनिवडे नुगन्नवाने
ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه هم جاء إله وأنا إله ما تعرقنا فيعلو بعضهم على بعض أي نتيجة هم بما أي مستحيل بكم باكم أي كامل نون متاعي دارو هم من بنا واقعي الله سبحانه وتعالى ورياكم قردم من تياهم إله وفدد عليه إله نوفل ليرج اسم پوری دکی واقع کلوا می آواں کے نومے علمورين واهتك وردو دباف ابن تيمية رحمه الله ودعنا الفاني فأما أهل السنة سنة جماعة أهل ورين عقيدة فعندهم أن الله تعالى قادر على كل شيء الله كما قردو منته وكل ممكن فهو مندرج في هذا ممكن كما إجماعه كي محالك كم قانوا كم قدوكا بله كم مي قدرت تركم ترك شامل وجنبه وأما المحال ذاتي جزاتك محال كم قانوا كنتك مثل كون الشيء الواحد موجودا ومعدوما مثالك اتشن ابغوتك غما غماي ايتي نوماي مي وام بس جه ميغدي اونم بس جه اجگدي ويگم بس نوان اقال كنك فهذا لا حقيقة له اي حقيقة كم نونه ولا يتصور وجوده كم هو اي تصور قران كم نونه ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء ايم بدي ورين اتفاق اي كم نونه ومن هذا الباب خلق نفسي مثل نفسي ايك تريغ همene كم كي اله ذات فلو افدهم فراتن اله وفدين تو قرے سوالك اي باب تريغ همene كم كي اي كم نونه كمانه ني كم نونه وقال ابن القيم رحمه الله رحمه داوني موضوع لأن المحال ليس بشيء أي محال كنت أي إذا كل ذي جماعة كرون إبغوتك وما ينون إبغوتك جماعة كم بنون أي ليس بشيء أي إتشنون أي فلا تتعلق به القدرة إما الله كردم أنت كم كتيرك بيان كربا فرباه كي مي باب كتيرك هم نواه كنري كم متش كردم أنت إله كم بيان كربا أي كمن نون أي بسالك فالله على كل شيء قدير فلا يخرج ممكن عن قدرته البتيمة بباعته كم قالوا همنه كم بيجكم قوانم أي كم يقولوا كهينغانا كم قوانم එකම අල්ලාහ් කුරුදුමන්ත ඔඩිගෙම්බේ එහෙම ಖಾಲಿಕ್ ಇಲಾಹು ಕುದುರವಂತ ಇಲಾಹು ಹಮ ಯಾವಗೊತ್ತು ಐ ಎಮ್ಮೆ ಬಾರವದ ಫರಾಕಮ ಗಾವಾ ವಗೊತ್ತು ಐ ಎಮ್ಮೆ ನಿಗಮತಿ ಫರಾಕಮ ಗಾವು ಎಮ್ಮೆ ಹಾಬದ ಬೋಡ್ ಮತಿರಿ ಫರಾಕಮ ಗಾವ ಐ ಎಮ್ಮೆ ಕುಡ ಎಮ್ಮೆ ಇಹಾನತಿ ಫರಾಕಮ ಗಾವು ಐ ಕಾಮೆಂಟ್ ನೋಡೈ ಎಮ್ಮೆ ಸಾರಗೆ ತಸವ್ವರ್ ನುಕುರೇನೆ ಲೋಕ ದಿಸಿತಿರಿ ಅಹುನ್ನ ವಕ್ತುಂ ಮೀ ಅಲ್ಗೊಮ್ಮಂತರೆ ತಿಬ ಆದಾಗೆ ವರ ಕಂಕವ ಮಾಬೋಡನು ವಿಷ್ಣಾ ನೂನಿಯಾ මීහුන්ගේ මිකාල අවාත වජස්සු මට්ටක මීහුන්ගේ බුද්ධි කුල්ලියක මේ විශ්නා ගන්න ගොතුන් ගොබ්වාල මෙන් කර බයිකාල සුවාල්ද කොම්මේ සුවාලෙ රංගලෙන්නුවාන සුවාලෙක සාතු ගයි ගොස් නුබෑ සුවාලෙන්ගේ ඒ ජවාබ් දෙක නොජේන එමිහුන්ගේ පුණ අන්දාසෙක් ගයි අලගොණ මෙන් කාර මිසාල මියක් ගණි නෙග්ගේගේ ෆුරාලු ගට්ටි නුජානි කීනෙන්ගේ දැන් අලගොණ තිනුජානක කියාද අලගොණ නෙග්ගේ ෆුරා ටින නුජේනේ mana tiro netta tiro jang me sual jawab ki me ei comment no me hada wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.